Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sekalian, pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab tahun 5 dan kita akan belajar pada hari ini tajuk 3 iaitu hayya na'kul al-khadrawat. Jom kita makan sayur-sayuran. Taib, awalan, pertama sekali cuba perhatikan arahan di atas ini. Ulahidhu thumma astami'u. Saya perhatikan, kemudian saya mendengar. Okey, murid-murid kena perhatikan gambar sayur-sayuran di atas meja ini. Kemudian mendengar perkataan yang saya akan sebutkan. Baik. Okey, saya sebutkan setiap jenis sayuran. Saya akan sebutkan sebanyak 2 kali. Dan diminta kepada semua murid untuk mengulangnya. Kurunbun. Kurunbun. Khiyarun. Khiyarun. Bazinjanun. Bazinjanun. Fasuliyatun. Fasuliyatun. Jazarun. Jazarun. Tamatimun. Tamatimun. Batatisun. Batatisun. Baik. Okey. Kita ulang sekali lagi jenis sayuran yang kita belajar pada hari ini. Kurum, khiyar, bazinjan, fasuliyah, jazar, tamatim, batatis. Okey. Okey. Dalam slide ini, murid-murid dikehendaki membaca perkataan yang saya baca. Kurunbun. Kurunbun. Fasuliyatun. Fasuliyatun. Bazinjanun. Bazinjanun. Tamatimun. Tamatimun. Khiyarun. Khiyarun. Batatisun. Batatisun. Okey, kalau dah baca, saya harap semua murid dapat mengingati nama-nama sayuran yang kita belajar pada hari ini. Dan itu saja untuk video kali ini. Kita akan bertemu di lain episod. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.